lama geenye irra yoo nuun jedhe 200 nama nu galchu jira amma challenge bareeda yoo molee jaga dirtaniif leenca nama nu kennu jira diimchaan kenne lakkaame yoo ta'e haadha keenya akkasii fayyadamtu barbaada yoo ta'e waan ta'e gadhiisuu bani natti hima haadha keenya leenca yoo gadhiise leenjiin ta'a yoo ta'e kan kun ta'a yoo ta'e jabaadhaa kan challenge bareeda Mube kana mau nasi dulu mube. Amin aja dulu mebe. Amin jeda. Amin. Mi amin jeda amin. Obboleewwan keenya haadha keenya kana gargaarsinna jettanii qoyaan tokko waayit namni faqola. Please Rabbi jedhaati. Haadha keenya kan nu gargaara isin garadha maqaa Rabbiitiin kunoo asirra jiru nu gargaara. Obboleettii keenya haadha miskiinaa kan taate kuma sadii Itoophiyaa jabaan dhuga wantu hidhuu na qabi hin galchiti kuma sadii nan beekaani. Obboleettii keenya chaalenjii kana nu beekti. Waalaikum assalaam naa obsi. Obboleettii keenya chaalenjii kana nu beekti. Akka haati keenya gargaaramtu. Akka dubartii miskiinni kun gargaaramtu wallaahi akka waan maallaqni kun guutettan laalaan yuuti duraa qabadhu qaali. Kottaan adeebiyaa hundi keessanii Maarqos kottaa biqiltu kottatillee Abbaab Diboos maal taate maaliif? Abbaab Diboos eessa deemteen kotta gala nu dhibee warra amma. Biqiltuu argati. Aamin jedha du'aayii bakka haajaan ba'uudha. Jabaadhaa ol naa galaa warran sin harkisee hundi keessan iyyuu ol naa galaa. Abbaab Diboos eessa dhattee ati? Sorry wallahi magala ke jira wannan na ratu ma de data akka waan nu meetiran daqiiqaa 15 qofa dhumeera koppiliin share godha du'aayin gadhaabani ateen gachaa buletti gee jabaadha koppiliin share godha jabaadha Rabbi si agammachiisu walla du'aayin si kadha barsiisa otoo gali viidiyoo nu banadha warra dandeessan gaalii pakacaalki viidiyoo ta'a yoo dandeesse viidiyoo nu batte miutii godhe obboleessa koo dhagaa jiraatte miutii si jettu sanatti bu'ime miutii si jettutti bu'e obboleessa keenya sirreessi munaa miutii godhe achi baay'ee mee nama tokko ban du'aayin kadha obboleettii keenya haadha miskiinaa kan miskiinaa wajjin miutii qabadhaa warra garsiirra kan miskiinaa wajjin yeroo mara dhaabattu kan miskiina gargaartu kan miskiina ol qabdu rabbi ol siyaa qabdu abboo duniyaadhuma qabne rabbi siif kennu barsiisaa koo miutii qabadhaa tokko dhiifama wajjin duniyaadhuma qabne rabbi siif kennu duniyaan kee lakkaa'ame abboo ofii keetiitti fayyadamte eenyuun ni miutiin godhanne eenyu ol galee dhokotee jira. Okay, isiidha. Okay. Duniyaan kee wallaahi aadiin ati lakkooftee irraa nyaattee dadhabdee. Deebi'ee immoo kan aalii keetii ilmaan kee nyaatanii lakkaa'anii dadhabanii abboo lakkoofsa qabaatin wallaahi namni akkanaa gubee gubu rabbi sin guffisin. Ati namni biyya lafaatti Finfinneetti mana ijaarradha, Adaamaatti mana ijaarradha. Barsiisa barreessi dabarsin. Adaamaatti mana ijaarradha, Jimmatti mana ijaarradha jedhee dorgomaa jira. Ati immoo as baatee yeroo dhiyeenyatti an dursin beeku. Yeroo dhiyeenyaa agarsi baretti miskiina fiddee jabaa jettee akka miskiinni gargaaramu waa hedduu godhaa jirta. Rabbiin waa hedduu siif kennu. Namni biyya lafaa irratti fooqii ijaarrachuu dorgomaa jira. Ati immoo biyya aakiraatti waa ergataa jirta. Abboon isaa lankee siif akka qabu. Waan jabaa ergataa jirta. Namni biyya lafaa irratti warqii, shaantaa, maal waa hunda qopheeffata. Ati immoo biyya aakiraatti qopheeffataarta rabbi ol siyaa qabu. Ol jechuu gad-jechuu hin qabne rabbi ol siyaa qabu. Waan kee rabba dubbatu. Jazaa kee rabbi siif kafalu galatoomi.
amma obboleewwan keenya komentii irratti maal nu barreessitu akkaawuntii nu barreessita doktor yoo jiraatte akkaawuntii Itoophiyaa ijoolleen keenya biyya arabaa jettan yoo isin 200 buuftanii 200 nama nu dabalu jira yoo isin 500 buuftanii 500 nama nu kennu jira meeru jabaadhaa 200 nu kennaame yoo ammoo isin leenca kennitan haadha keenya kanaaf leenca nama kennu jira yoo isin leenca lama wal duuka kennitaniif leenca lama nama kennu jira maal jettu chaalenjiin akkana takkaa jira takkaa argitanii beektu nama of kenne jechuudha bakka hin guuttannaa jechuudha haala kanaan meeqa birrii dhugaa waadaan ugalaaqa ijoollee waan hin dandeenye waadaan galina waan hin dandeenye waadaan galina haati keenya kaansarii armaa qabamtee armi raacituuf deema yoo torbee tokko keessa armi raachinne du'uuf deemti kaansarii moon beektu doktarri gaafa kanaa duutaa gaafa gaa duutaa jedhee namatti himaa waa'ee kaansarii Allah rabbuma tunu jala beeksise kan beennu kanaaf haati keenya tunu qabdu duutiire haati keenya tunu qabdu duutiire dubartiin Oromoo tokko tu Oromoo miiliyoona meeqaan lakkaa'amu qabdu maallaqa dhabaaf jecha duutiire abadan hin ta'u jennee dura dhaabachuu qabne koppiliin kisheer godha chaalenjii kana amma guunna abdata nagalmeessi chaalenjii natti tole ana birrii Itoophiyaa 10,000 jedhi hedduu gargaarsi irratti baay'atee jira mubaarak musammaa jedhi maqaa haadhaaf abbaa gootitiin birrii Itoophiyaa 10,000 maaliif chaalenjii kanatti galuu barbaade isiirraas 10 arganna waan ta'eef obboleettii keenya irraa rabbi siidhaaf dabalu 10,000 jedhi mubaarak musammaa jedhi nagalmeessi kan biraa jabaadhaa bebe warri giiftii qabdan immoo giiftiidhaan ani sii miidhuun barbaadu kan malee wallaahi waan leenca tokko keessaan qaba gaddisuu nan danda'a garuu no ani sii miidhuun barbaadu namni biraa giiftii isin gadhiiftanu fakkeenyaaf amma giiftii 6,700 qabdi miti isiitu harka caala kenneef malee utuu kuma Faarisiyyee አንድ ነገር ልነግርህ ነው ፋሪስ ፋሪስ አለው በለኝ በእናትህ ፋሪስ አለው በለኝ በጣም አስቸኳይ ጉዳይ ይዞኝ ነው ዛሬ ካለክ አለው በለኝ ምልክት ነኝ ወይ ፍላወር ነኝ ፋሪስ አብዱ እየሰማ ከሆነ አጋጣሚ ካለክ እቺ የምታያት እናታችን የጡት ካንሰር ተይዛ የአንድ ሳምንት ቀጠሮ ሰጥቷታል በአንድ ሳምንት ጡቷን ካልተቆረጠ ካልወጣላት ትሞታለች ተብሎ ዶክተሮች እንትን ብሏል። እኔ የካንሰርን በሽታ ብዙም ስለማላቅ ወረቀቱን አይቼ ነው ያመንኩት። ስለዛ በጊፍት በኩልም በካሻፕ ወይ አሜሪካ ካለክ በካሻፕ ወይ በዴል በኩል እያገዝናን ነው። ካልተቻለ የጊፍት ቻሌንጅ እያደረግን ነው። በጊፍት በኩል አካውንት ይሄኛው አካውንት ላይ ፑሽ ማድረግ ትችላለህ። እናት የሌለው የለም። እቺ እናታችን እያለቀሰች ነው። አንድ ሳምንት ቀጠሮ ነው የተሰጣት። ፋሪስ ካለክ ያለክን ፑሽ አድርግላት። ወንድሞቻችን ካላችሁ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ስለሆነ ያላችሁን ፑሽ አድርጉላት። ቻሌንጅ ደግሞ አለን። አንድ አንበሳ አሁን ለእናታችን ከሰጣችሁ አንድ አንበሳ ሌላ የሚያወርዳለን። ኤስሮሜ እንኳን በሰላም መጣልኝ። ኤስሮም ሊስን ቱ ሚ እቺ እናታችን የጡት ካንሰር ተይዛለች። የጡት ካንሰር ተይዛለች። የጡት ካንሰሩ አንድ ሳምንት ብቻ ነው የተሰጣት። በአንድ ሳምንት ውስጥ ጡቷ ተቆርጦ ካልወጣ በኦፕሬሽን ተቆርጦ ጡቷ ካልተቆረጠ ትሞቻለች ተብላ ቀንና ማታ እያለቀሰች ነው። እናት ናት። እናት የሌለው የለም። ስለዛ ጊፍት ያላችሁ ስጧት። ሬኑ አባብዲ ሬኑ በቺስ ሬኑ this mother is very sick cancer okay cancer this mother is cancer problem push gift to this mother all of you እሺ ቴሌግራም ይላል አንዴት ቴሌግራም ይላል አየ አካውንት namni አካውንቲ ኦብሳ ገለቶን ባየ ቴንክ ዩ ኦብሳ ቴንክ ዩ ባቡራ tokko irraa qabna jechuudha giiftiirraa isii walitti barreeffattee
akkasii gadhiiste yookiin immoo baabura ergite. Akkaawuntii jiraa jiru ijoollee warri akkaawuntii jiraatan jalqabaa jalatti nu barreessaa birrii maaliif beektu yoo 100,000 gargaartani nama 100,000 nu dabalu jira yoo 200 gargaartan nama 200 nu gargaaru jira. Uummanni kun miiliyoona 1 ol barbaadu jechuun danda'ama maaliif jaalu push godha warri giiftii qabdan giiftiidhaan push godha. Yoo 100,000 galmeeffanne 100,000 nama nuu kennu jira. 300,000 yoo galmeeffanne 300,000 nama nuu kennu jira. Chaalenjii irra jira jechuudha. Chaalenjii kanas fayyadama. Riyaala Saawudii 100 jechuun birrii 2,500 nu barreessa. 300 yoo galmeeffanne. Renu, thank you for health supporting this mother. Beri Ethiopia kuma tok galatom. Wow. Muridina Babulgu, Sheikh Isa, Galejira. Galatom heran. Thank you. Naga alhamdulillah. Rabbul siyakab. Naga masagaleen ko. Kan Itoophiyaa miti 1,000 kan Ijipti. Mube kan Foyib kan barreesse 1,000 Ijipti. Eessa jirtaa Foyilaan manatti fiduu dandeessaa? Na bira jirti. Koolosii deebisee jira. Ammoo natti fiduu dandeessaati. Ammoo natti fiduu dandeessa. Kun natti kottu qaamaan kottuuti kenni. Mana kootitti mana koo neetworkii mana sii dhibee jennaan baannee finnee mana koo ciisee jirra waan ta'eef kottuuti mana gaatti kenni. Raachuun haa eegaa. Laayibee akka hin galle ijoolleen keenya abbaaf diduu kan nama 3,000 qabatee taa'u mana cufee dhufee kabajaan as taa'aa jira. Nam tokko qaba nama naanela. Ayyeen nu barreessi jabaadhaa ka ijoollee biyya arabaa ijoollee biyya firaati. Amma namni tokko dolaa 500 yoo kenne nama 500 itti dabalu qaba. Eshi masaratu dubbadhume. Haalota hin yarabbi. እቺ የምታያት እናታችን የጡት ካንሰር ተይዛ ጡቷ እስከ ሳምንት ካልተቆረጠ የሞት አደጋ ሊደርስባት ይችላል ብሎ ዶክተሮች ስለጻፉላት ያላችሁን ጊፍት ፑሽ አድርጉላት። ኧረ በእናታችሁ በእናት አይጨክንም። እናት የሌለው የለም። ቴንኪዩ ኦብሳ ኢትዮጵያ 1,000 ብር ጆን ዲበቶክ ሰናይት ጎፈንድሚ የለኝም። ጊፍት ፑሽ አድርጊላት ሰናይት። ጊፍት ፑሽ አድርጉላት። እናንተ በምትሰጣት ጊፍት ለምሳሌ ትንሿን አንበሳ ከሰጣችኋት ትንሿን አንበሳ ሌላ ደግሞ የሚሰጣት ሰው አለ እዚህ ላይ ማለት ነው። ቻሌንጅ ላይ ነን። ትልቁ አንበሳ ከተሰጣት ትልቁ አንበሳ ሌላ የሚሰጣት ሰው አለ። ምዝባው ደቂ አኮኬት ሚል መድቃላ ዲበሲ ኢድሪሲን አኮኬት ደቂ ብሎኪዳ ዋይ ኢድሪስ ሚካን ቀበጁ ኦቦሌቲኮ ቆንቆ ክኪያ ዮሚ ዩንጉቱ ገራንኮ ዮሚ ዩንጉቱ ዋይ ገራኮቲ ሚካን ነጭ ዋይ ተለወራ ሞቲ ማለ ውሻ ደቂ ኢድሪስ ቁዱቄ ከሰካት ካል ወላሌ ሚቲ የመኪያ ወላሌ ሚቲ ከነስታሩ አናም ባቴ ፊዴ መነኮ ካይ ሌባ ለሞተ ብሎኪ ከሳምባቱ ሻሻ። እሺ ፋሚሊዎቼ እስኪ ጊፍት ያላችሁ በጊፍት ጀምረናል። በጊፍት ፑሽ አድርጉ። ያላችሁን ጊፍት ፑሽ አድርጉ። እጆለም ብዬ አረባ ጀምተን ሁንዲ ከሰሪዩ አካውንቲ ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ እቺ እህታችን ያለችው ካይሮ ኢጅፕት ነው። የጡት ካንሰር ተይዛ እስከ ዛሬ ሳምንት ጡቷ ከተቆርጦ ካልወጣ ትሞቻለች ተብሏት ወረቀት ተሰጥቷት እያለቀሰች ሂደን ተሸክመን ቤቷ ያለችበት ቤት በጣም የሚያሳዝንና ኔትወርክ ስለሌላት ተሸክመናት እኔ ቤት አምጥተን እኔ ቤት ነው ተኝታ ያለችው ለአሁን ማለት ነው። ለዋይፋይ ብለን ማለት ነው። ወደ ቤቷ ወስዳታለሁ። ስለዛ እስኪ የጊፍት ቻሌንጅ ጀምረናል። ያላችሁ በጊፍት ትሰጣላችሁ። እዚህ ላይ ለምሳሌ 100,000 ጊፍት ከተሰጠ 100,000 ሌላ የሚሰጣት ቻሌንጅ ደግሞ አለ። 100,000 ጊፍት ይሄን ጊፍት 100,000 ከሞላን 100,000 ሌላ የሚሰጣት ሰው አለ። በጣም የሚያስደስት ቻሌንጅ ነው። 1 ሚሊዮን ከገባችሁ 1 ሚሊዮን የሚያወርድላት አለ። ምን ትላላችሁ? ስለዛ ፑሽ ፎር ሺስ ማዘር ፑሽ ፍሪ ቴንክ ዩ ሺስ ማዘር ፍሪ ኩመሰን ኢትዮጵያ ገለቶሚ ፍሪ የውገጆ ሲቶሌ ከራ ከንኮቲ ለሉብስቱን ደስ ሲንገልቻ ፍሪ ኩመሰን ኢትዮጵያ ጌንጅራ ሄራን
በእናታችሁ ጋይስ ኮፒሊንግ ሼር እናታችንን እናድናት። ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሙሉነ የቱ ጋር ነው ያለችው እያለ ነው። ሙቤ ቤት ነው ያለችው እና እዛ ሄደ መርዳት ይችላል። ካይሮ ኢትዮጵያ ያላችሁ 011 40 73 74 22 ደውሉና ኑ። አሁን እኔ ቤት ነው ላሁን ያለችው። ወደ ቤቷ መልሳታለሁ። ኔትወርክ ስለሌላ ነው ያመጣሁት። ወሪ ካይሮ ጅፍተሉ ቃማን ጎታ ገርጋራ ሜ ፈማና ማኒ በተር በከና ወሪ ጋር ዋት ተይላ ያርተን ጎታ ብሪዲ በተቆቶ ካይሮ ገናፊ ሩዋ ጎለ ተኮ አፉተማ ቶርባተሚ ሰዲ ቶርባተሚ አፉር ድግደሚ ለማ ሃሎ ጀተን ሃሎ ሙባረክ ሙከማት ይረን ማነቆት ይሄን ፎደ ገርጋርቶቹ ማርኮ አቤት ወላሂ ማርኮ ዋንኬ ረበዱበት ማርኮ አካቲ ወላሂ ጢቂ አባ ጢቂ አይ ማርኮስ والله جيت سيبين قبل ما البوسات فبيبقى سيبوه برا كوكي برا سينك دوكي تشال ساجرا مبارك غارو بليز جبادا وانو ما دندي سني غافتي كي نما كيسا بولو اونن نما وان غدامتي لوبو شيله او رچلندي نهادا كي غافتو واقيو نفكرتي وانتي ادرا كيسن جبادا اكوم ورا كان ما نتي وام دندي دولار شنتو ቁርጡሚና ተው ዋመር እንደሰን ኢምፑሽ ጎዳ አማ ካቲዮ አለጋኑ ፌኑ ይላል ኑት ኮል ፈዱጋ ኤንገደመና አበሻቲ ዋንተ ገርተኔት ሚሊየን ሜጋ ቡዘም አደራ ዋመር እንደሰን ቁርጡሚ ሊያተው $1 ሸን ሊያተው ወሉመ ደርበዳ ወሬ ቀብደን ፕሊዝ ጋይስ ፕሊዝ ሀይሮ ተኮነ ዱቢሳ አማና ነመለንጨ ቡሱ ጅራ አማ ማርቆስ አትለንጨ ቡስ ተብቲ ነመ ማርቆስ ለንጨ ተኮር ግዴታ ካምራ አማ ነመለንጨ ቡሱ ጅራ አመተት nama leenca buusu jira leenca buuse Marcos miti leenca kan biraa eegaa challenge irra jirra kuma soddomii saddeet dabalu kunoodha amma leenci kan biraa yoo kenname amma wallahi gootitti kee Marcos taasisaa an waa'ee keetii yeroo deembitu Oromo wallahi nama Marcos family nama Marcosin dhuftee giiftii tokko naan kennin jedhedha wallahi barsiisa Marcosin abaaboo tokko naan kennin jedheni jira Malibi Marcos nama obsa qabu miti nama xiiqiiti nama waa'ee saba isaarratti callisu miti maallaqa waan qabu fitate Oromoo giiftii kennu kana malee doolaara 500 uummata gargaara Marcos quba qabdu kan yookaan shaabbii isaa fayyadamne doolaara 2,000 walitti qabanne 2,500 godhee abbaa sanaaf kenna Marcos wallahi Marcos waan kee rabba dubbatu waa'ee jeeti dhugaan wallahi dubbachuudhaaf jecha qabu Marcos. Abshir, my brother. Guys, let's go, Ruga. Jabada. Enyu kanama heram girma. Sadiku. Sadik. There you go. Mana baat mile hai to. Sadik hai wahi ne sorry Sadik. Provide ka. Let's go. We can do this, guys. Lanka pala rakho. We can do this, guys. Let's go. Please. Yeroo kennitanu Oromoo dheengadda intala tokko jechuudha callu beektee geemii taphattu miiliyoona 3 funaanaan giiftii miiliyoona 3 kennan hubadhaa giiftii wanti ittiin tolu Eertiraa hirmaachisa yeroo isin giiftii kennitan Itoophiyaa qofatu hin ta'in Eertiraa sabaaf sablammoota biyya biraa hirmaachisa kanaaf giiftiin gaariin ka'e sinii galee asirratti mul'ata. Nama leenfi dabar nama leenfi jira nama leenca qabatu jira nama jira bar eegaa giftiin jiraan namni nufa amma Oromoo yoo isin leenca lama buuftan nama leenca lama buusu jira maa jettu ka challenge irra jira yoo leenca lama amma Marcos leenca kennisiiseefi amma leenca yoo kennitan leenca lama kennu jira kana maa jettu nama xiiqii kana qabna wallahi laatiif ay yaa rabbi let's go leenca lama argateera jechuudha ለማሳወቅ ያክል በአማርኛ ላልሽው
በአማርኛ እናወራለን። እናታችን በጡት ካንሰር እየተሰቃየች ነው። እርዷት፣ የቻላችሁትን ያክል እርዳታ አድርጉላት። የጡት ካንሰር ነው፣ ቀላል አይደለም። መርዳት ትችላላችሁ። እውነት በአማርኛ አውሩ ስላለችኝ ነው። ይሄ በአማርኛ አውርቻለሁ። የጡት ካንሰር ነው። የአንድ ሳምንት እድሜ የሚሰጣት እና እባካችሁን ያላችሁትን እርዳታ አድርጉላት። እናመሰግናለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቴንክ ዩ ብሮ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ነገ እንጅራተን ሌትስ ጎ ጋይስ ሌትስ ጎ። እናታችን እናድን። በእናታችሁ ያላችሁ የግድ አንበሳ ቢሆን አለ ፍላወር ላኩ። ፍላወር ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉ። ለጊታሮች ያላችሁ ሰው በብሔር አይደለም። ቦንቱ ቴንኪው ያላችሁ 500 1000 ያላችሁ ኮይን ለእናታችን ለእናታችን ፑሽ እናድርግ። እናታችን እኛን እያላት አንድ እናት በሳንቲም እጦት መሞት የለባትም። ካሻፕ ዜል እንፈልጋለን ያላችሁም አለን። የኢትዮጵያ አካውንት የምፈልጉም አለን። ኢጆለን ብያ አረባ አካውንት ኢትዮጵያ ለን ይቀምና ወላሂ ነምኒ ሊሊ ተቆ ሀደ ከነ ከናፍ ከነ ረቢሲ ወገኑ ገለቶሚ ቢፈቂቲቲን ሜሜ አዳ ሚሊዮን ነገዱ ቀምና 1 ሚሊዮን ቻሌንጅ let's go ወርጊቲ ቀብረን ጊቲ ካሻፕ ዜል and ኢትዮጵያ አካውንት ገለሳ ዲንገር ገራረቹዳ ወርጊቲ ጊቲዳን ካሻፒን ይቀምና ዜሊን ይቀምና አከቱመስ አካውንት ኢትዮጵያን ይቀምናችሁ። ቴንክ ዩ ሄራን ኮኖላ ጋባ ቦንቱ ዲበሸንከኒቱ ሄራን ዲበሸንከኒቱ ኢላላ ጋባ ቦንቱ ዲበሸንከኒቱ ሄራን ዲበሸንከኒቱ አማቱ ቁርጡሚ ገሊታኒ ቁርጡሚ ከምራ ገሊት ሄራን ሌጫ ኩዳዮ ገሊታን ሌጫ ኩና ገንቲ ሄራን ቻሌንጅ ከራ ኢሲን ባሲና ፕሊዝ ቻሌንጅ ከራ ሀደ ከኛ ከናም ባሲና ከና ወሪና ከኑ ዳበርባደና ከኒና አንደ ከንዷ ሀደ ከኛ ከና ከና ማጣ ፕሊዝ ዶ ጅራተን ወሪና ከኒተም ሀደና ከኒና ባበጡ ሀደ ከኛ ከናቲ ቻሌንጅ ከራ ዮ ሲና መለጨ ከኒተን ሀደ ከኛ ከና ሌጫ ከኒቲ ሄራን ዲቱ ዮ ሌጫ ለማውዱ ከገዲተ ሌጫ ለማከኒተ ቻሌንጅ በሬዳ ነመከና ቀምና ሐዋሳ ከ ኮፒሊንግ ሼር ጌመረን ዋማ ጆን ዳንኤል ላይቭ ይገሉ ሰናይጋ ጀባዳ ሌትስ ጎ ጆል ኑ ሳልታቺቲና ተደንገደን ተለተኮቹ ሚሊዮን ተዲፉናኔ ወርስ ጊፍቲ ኩሎ ዳኒ ፓንዳ ታጀባ ወርሱን ዋሁንዳኑ ጫላራ መደገ ሚሊዮን ሰዲፉናኒ ኢደጎ ዱረት አምሪ ኮዲ ደመን ከኔ ጋበሰን ከና በንጀራ ዋማ ጅራል ኩመዲ ደመን ከኔ ማዴራኒስ ከና በንኮ ከገበ ዋማ ጅራ ኮታ ጀ እንዴት ነው jadi tu paling gargaro kau lecha la manda bachu kau mata kenya please share goda mere lecho ni kenya mere balle lecho ta kenya ada kenya nu kubaga saritin tu uda torbento ko bella mamte please mata kenya nan salva chisina challenge mi dere to coach challenge mi dere to coach please ambassa sinta pengire tola mal public share guys no salva chisina wallahi alazim kum anyi danu is niftarone babar ba de tatan kenna please mata kenya ese je tuma jirra nanjeda male fam jirra nanjeda male gift ተሰጡ እቷን እየነካችሁ እናታችንን እየነካችሁ ልቀቁላት። ቆይ ዳኑዬ የታለ ወሪካርዲና ጉድ ኤርሚ በእናታችሁ ሼም ኖኑ እነ ኤርሚ የታሉ ደውሉላቸው። ቆይ ጊፍት ነው ተወራ አለጋና ከነኑ ዋሜተን ከነሲሳ መለጫ والله يوني كنسي بنا مبارك نان جدينا نان كني تول بيت خوي دان يي وفرا كوتي يشيلا كنسي let's go family جبانا guys ماتي كو እሺ በሱፍ ለምታወሩ ምናልባት ታኖርሞ ማሰሙ ሰዎች ታላችሁ ታንኪዩ Age visiti kurtumbi tokko kennite kurtumbi tokko akka dabalamuun gootan Sadiq abbaa miskiina ilaala kaala yeroo kichi kennitan deebina we can do this
yeroo gifti kennitan hin deemina. Nama makiinaa diimtuu tokko kennite makiinaa diimtuu qomaan kennineet makiinaa diimtuu tokko kennisiisteettaafi namni qurxummii kennitaniif qurxummii tokko nama kennu jira. Ta'aatii ilaala waayit kunoona haage kun qurxummii keeti galatoon argite makiinaa diimtuu tokko ammas kennamaa jechuudha. Ersoomiyyee bannaat ersoom please support this mother. This mother is cancer, tooth cancer. Okay? Tooth cancer Seizano. Support by gift. Touch this mother. Gigi, thank you. Gigi, thank you. JJ, thank you. Amma heeraan qurxummii kennitetti makiinaa diimtuu haadha keenyaa kenname ammas heeraan makiinaa diimtuu irratti hafee jira jechuudha. Kennitetti makiinaa diimtuu. Makiinaa diimtuu saadiq amma kennee fi ga'e heeraan irraa qabnaa jechuudha. Kulootidha. Ilaala. Meere balleessaa dhiiree wataatan dhiigitti galaalame. Leenca gadhiisaa biyaan. Yoo isin leenca kennitan heeraan leenca kennuudhaaf qophiidha. Yoo isin 1,000 kennitan 1,000 kennuudhaaf qophiidha. Jagna akkanaan qabaan. Jagna akkanaa wal baradhu fooloo godhu. Let's go! Wayii heeraan. Namni heeraan hin mootu wadhabamu. Takkaanama akkana of kenne argeen beekuun. Mee leenca gadhiisaa. Leenca gadhiiftuu. Heeraan ati galatoomi gara keetiin hin namne. Gara keetiin buusee taafi. Gara nama keenyaatti nafe. Galatoomi. Kaashaappii illee ni qabna. Heeraan queen wallaahi dhaazin. Ay. Beggar, thank you, Beggar. Push, let's go. እናታችን በካሰጡት ምክንያት እዚህ ጋር ታማ እየተኛች ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት ከአንድ ሳምንት ባላለፈ ጡቷ ካልተቆረጠ አስቸጋሪ ነው ስለተባለ በእናታችሁ እናት ያላችሁ በእናታችሁ ጨክኑ። ሰውን ለመርዳት ደግሞ ብሔር፣ ሃይማኖት ወይ ደግሞ በሌላ ነገር መለያየት የለብንም። እናታችንን እናግዝ። እኔ ሙባረክ እንደምታውቁን የፈለገ ሰው ከታመመ ይኸው አርግተኒ ቁርጥሜ ተቆረጥ ገዲት ቁርጥሜ ገዲት ይላል ሌንጨ ይወገዲታል ሌንጨ ገዲት ሌትስ ጎ ኬስ በእናታችሁ ጋይስ ሚሊዮን ተቆቹ ቀላሊዳ ጊፍት ሚሊዮን ተቆናኑ ቀም ሌትስ ጎ ጀባዳ ጋይስ አዳ ወለራቼ ወለጅን ይወጀለ ግራተን ቆጣ ገላ ገርጋንሳ እንተው ታናን ላይቭ ይገሉን እንጂ አዳ ቆንቆ አደገኛቲ ጎጀና ፈያ አደገኛቲ ጎጀና ማለ ቆንቆን ከኛ yoom iyyuu ngu jabaadha warri biyya lafaammoo barreessaa barsiisaa barreessaa jira birri doolaara 100 riyaala 50 ila barreessaa akkaawuntii jira raachii laayivii galeera ijoolleen keenya tokko kan gale warra kaanuun kana taara Tallalaara. eeshi mee kuna meekiti mee kun sodaati waan barbaadan yoo si 100 kennitan 100 kenniti yoo si 1000 kennitan 1000 kenniti yoo si 50 white beauty ko den debia ማርያም እናቴ እናመሰግናለን። 1000 ብር ኢትዮጵያ። እሺ አካውንቲ በሬሳ ማርያም እናቴ 1000 ብር ኢትዮጵያ እናመሰግናለን እጅግ በጣም። እሺ ሐምዲያ ሐምዲ አካውንቲ ሼርጋ ናበረች አሞ ፎሎ ባክስ ይጎደ እንጀራ ቻሌንጅ ኑ ማጅራ ጋይስ ቻሌንጅ ኑ ማራ ቻሌንጅ ኑ ጀላ ኑ ማጅራ how much Sumaya, kurtumito ko ganito si Sajid si Sumayan. Galatuma, baay'ee galatuma. Thank you. Amma ga jabaadha malak. Jabaadha guys. Wani si baru qabdanu heeraanin qofa. Elias asirratti kennaa haadha keenya irratti kennaa. Please everybody copy link share. Everybody. Profile got a party push. Family company share. Jabata. Anida. Hey, Kabula Fazinikan.
دقيقة أقول أن كيسا challenge هيران نكاسا ميدم تيوان تيبي جوا challenge هيران دقيقة أقول أن بودا نكاسا لا دقيقة سكنتا وبدا challenge هيران تبى شو أبا ساعتين هيرا في دقيقة عشان تبى ينو مالي في خلاص challenge هيران دقيقة عشان كفو كنا في مالي بيتو ميدم تيجي جلا كم بيجين لين تكني تي كم أفضل تول بيجين تي بري كم ريد دمرو قشتت أنا ما بس بري إسابة ما بري نو إسابة خلاص ليك عشان تفهم أنت بري تو فاهمت إنه يجاني سمية go please مالكين الجنان جيفتي إسي تقاتي إسي رترجع إلياس بروفايلي هذا كنا تقاتي براندي ما خلاص كوي براندي ما Profile itu kan undi kesa let's go you know asan kira gulo asbat wasi this profile touch this got and send ነገሯቸው እቲማ ባርሲዛ አሰራ በካት ከኝ ጅሩ ተቀኒ አለኒ በካት ከኝ ጅሩ ተቃቲ account barreessa family mubarak bira jiru tuqatu kenna Allahu akbar wanti yamal balatismo wanti yadismo jabal to asrafter let's go a'udhu billah mal let's go tabaratel kite o makina dintu oh manater kite oh my god adismo wanti ya mana gale wallahi እሺ በአማርኛ ላላችሁ እቺ የምታዩት እናታችን በካንሰር በሽታ ተይዛ ጡቷ መቆረጥ አለባት ከአንድ ሳምንት ካለፈ ልትሞት ትችላለች ስለተባለ እናታችን እያስረዳን ነው። አንደኛው ደረጃ የኢትዮጵያ አካውንት አለን፣ ሁለተኛ ካሻፕ እና ዜና አለን፣ ሶስተኛ ደግሞ በጊፍት በኩል እያገዝ ነው። 1 ሚሊዮን ቻሌንጅ ብለናል። 1 ሚሊዮን ካገኘን yes ሁኖላ ኤልያስ ከኒዘት አማላ እሷ መርዳት የፈለጋችሁ 100 ሺህ ገብተናል። እዚህ ፕሮፋይል 100 ሺህ ቦታ እየነካችሁ ልቀቁልን ጊፍት ፕሊዝ ጊፍተሮች በተለይ ኮንፍሊክት ሼር አድርጉልኝ። ሰውን ለመርዳት ደግሞ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ሰውን ለመርዳት ሰው ማርያም እናቴ የምትለው አካውንት እያለች ነው። አካውንት ላኩ። አዎ እዚህ ላኩ። 100 ሺህ ገብተናል ጋይስ ይሉልኝ ከኝ ሲዩቱ ሄራን ስጋ በቃ በኢትዮጵያ ነው ሰቢቲ ኒፍቲ ሄራን ሲገራ ካላስ ዳቢ ሄራን ዳቢ ሲገራ ወላሂ ቻሌንጅ ማሳት ነው ቆያቴ ሰም ፋሚሊ በከከነ ቱቃቲ ጋዲሳ ዋን ያነ ደጎ ቆርጡ ነው ብላ ዲሳቲ አካውንት በሬሳው መጣ يلا اكاونتي جلا جو جولني ميكانو يرغو فينو نو بريسا كا ميكانو يرغو نو بريسا ጊፍት ያላችሁ በጊፍት በኩል ፑሽ አድርጉልን። እናታችን የጡት ካንሰር ተይዛ ጡቷን ኦፕሬሽን ተደርጎ ሊቆረጥ ነው። ብር የላትም። ኢትዮጵያ 400 ሺህ ብር ብቻ ነው የሚያስፈልጋት። ነጂብ 10 ሺህ ታንክ ዩ ነጂቦ ጻፍልን፣ አካውንት ጻፉልን፣ የኢትዮጵያ አካውንት ጻፉልን። ነጂብ 10 ሺህ የታ ሩበሬሳ ዜዲ ወደ በባዳ ዜዲ ጆንጀላ ካሻፕ ወደ በባዳ ካሻፕ ጆንጀላ ሩበሬሳ አናዋል ስታር ካም ወሬ አማሪ ፈረንዳኒ ፊልም አማሪ ፋኒ ይተባበ እሺ በአማርኛ ንገራቸው። ኦኬ ቁመተ ኮጀራቲ በሬስ በርሲሳኮ ከሄራን ዳቢ ቻሌንጅ ማለቃ ጀባት ነው ዳቢ ተማም ሁሴን 10 ሺህ በጣም ትንሽ ብር ነው የተጠየቀችው። 400 ሺህ ብር ማለት በጣም ትንሽ ብር ነው ጋይስ፣ በጣም ትንሽ ብር ነውና በቻላችሁት መጠን በአካውንትም ቶሎ አስገቡ። እዚህ ጋር ማስተራብነት መጣ። ቆይ ውረዱ። አንድ ሰው ማስተራብነት መጣልን። ና ማስተራብነት ቅድሙንም እየፈለኩ ነው ካንተ ጋር መታወቅ። ና ማስተራብነት አንዴ ግባልን። ማስተራብነት ፕሊዝ ማስተራብነት ግባልን አንዴ። በጣም የምንወድና የምናከብር ወንድማችን አንዴ ግባልና ለአንድ ደቂቃ አካውንትም እዚህ ሰው ባለበት እንሰጣለን። የቤተሰቧን አንተንም ሰላም ማለት ፈልጋለሁ። ማስተራብነት
ሰላም ብያቸዋለሁ። በጣም 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 የማከብርህና የምወድህ ምርጥ ሰው በጣም መተዋወቅ ወላሂ ዛሬ ስላገኘው በጣም የምናገረውን ራሱ አጥቻለሁ። በጣም 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 የክብር ሰላምታዬን ነው ማቀርብል። በጣም በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው ማከብርህ። በጣም የምወደው እና የማከብረው ወንድሜ የድሃዎች አባት ወላሂ በጣም ዛሬ ስላገኘው የምለውን ራሱ ጠፍቶብኛል። ወላሂ እኔ በጣም 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 ነው በእናቶች በተቸገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ላደረግከው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ይፈልግ። በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። አንተን ስለተዋወቅኩ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ከመንግስት በላይ የድሃዎችን አባት ወላሂ ዶክተር አብይ ከመጣ እዚህ ከአንተ በላይ አላከብረውም። በጣም ከማንም በላይ የማከብረው ሰው ዛሬ እዚህ ገስቴ ላይ ስላገኘው እድለኛ ነኝ። በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። እኔ ስላንተ ወላሂ እያነባው ተናግሬያለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንኳን መጣህልኝ። ቴንኪው። ማስተር አብነት አቀባበል አድርጉለት። በጣም የምንወደውና የምናከብረው ወንድማችን ወላሂ። እሱንም ደግሞ አካውንት እየጠየቀ ነው። እናታችንን ለመርዳት አካውንት እየጠየቀ ነው። ዌልካም ብለናል ማስተር አብነት። ባይዘዌ ጋይስ እዚህ ጋር ጊፍት የምትሰጡ ሰዎች የሰጣችሁት አንበሳ ከሰጣችሁ ሌላ አንበሳ እንደሚሰጥ ወቁ። እሺ ጋይስ፣ አንድ ከሰጣችሁ ሁለት እንደሰጣችሁ ቁጠሩት። ምክንያቱም ሄራን እህታችን የተሰጠውን ማንኛውንም አይነት ጊፍት ደግማ ትሰጣለች። ስለዚህ እንጠቀምበት። እሱንም 100,000 ደርሰናል። በደንብ ማስተራብነት ተደውሎልን ወጥቷል። ይመለስልናል የሚል እንትን አለኝ። አካውንት የምትጽፉት ጻፉልን። አካውንት ማስተራብነት ተደውሎልን ነው። ማስተራብነት ተመለስና